nama je predsjednik opštine Barajevo, koja je mnogo učinila da nam ovo bude i naš dom u Velikom Borku, s kojim imamo divnu saradnju. Evo sad jedno pitanje za predsjednicu, pošto već ima iskustva da prihvata dijasporu i na ovaj način. Koje su vaše mišljenje, šta bi se moglo, u kojim oblastima, na nivou države, opštine, grada, uticati da se više ljudi ovde iz dijaspore investira, vraća, bilo kao aktivni, bilo kao penzioneri? Pa dobro, to su otprilike dva pitanja. Što se investitora tiče, ja mislim da je ovde za njih onako dobra osnova postoji, dobar razlog da se oni vrate. Evo, ja mogu da pričam u ime opštine Barajevo, mi se trudimo da olakšamo onako maksimalno, da izađemo u susret što se tiče dokumentacije, što se tiče cene, lokacija, što se tiče naše dobre volje i svega onoga što je moguće da im olakšamo taj deo posla kad se već odluče da investiraju, da ih ubedimo da investiraju, a i onda kad investiraju da to bude sa što manje problema. Što se tiče starih, tu prosto postoji potreba organizacije nekih službi koje se upravo starih tiču. Da li su to gerontodomaćice, da li su to patronažna služba domova zdravlja, sve nešto što bi njima olakšalo život, pogotovo ako budu sami, a uglavnom stari iz inostranstva dođu sami, jer druge generacije, njihova deca, uglavnom ostaju. I sve su to neke mogućnosti koje opština ima i na kojima treba raditi, je sad da li da krene opština u tu priču, a mi ćemo sigurno krenuti zbog naših domaćih penzionera, pa da onda oni osete ovde nekakve blagodeti i mogućnosti da budu zbrinuti, da ne budu usamljeni, da ima ko da im ode u prodavnicu, da ih odvede do lekara, da ih kupi lekove. Mi ćemo to svakako organizovati u narednom periodu, ali tu treba da se uključe svi, da prosto... A vi ste nam, predsjednice, važne zbog još jedne stvari. Videli smo koliko ste vi integrisali i druge povratnike. Omogućili ste već godinama da naša drugarica, povratnik Ljilja, organizuje već godinama vrlo uspešne festival poezije i književnosti, evo baš je on obično juče, je tako, gde bude dosta povratnika. Dakle, dajete priliku i za taj deo, jer mi koji smo dugo živjeli u inostranstvu, mi smo naučili da se družimo po klubovima, a ne samo po komšinskom tom nivou, jel tako? Tako da je to značajno. Evo sad smo razgovarali baš i ova proslava koju vi godinama organizujete, omogućava da dođe i ministarka zdravlja i ona izrazila želju da se uključi i ona po svojoj liniji. Tako se nadam da ćemo mi nastaviti ove razgovore baš u Barajevu. To je odabrala opština, ovo što mi se tako i pokazali. Jer ono što je važno za Barajevo, pa to može manje više da važe za bilo koju opštinu u Srbiji, izuzimajući Beograd koji je specifičan, a manje više sve su druge opštine sa sličnim problemima, a i šansama i za povratak, tako da će nam značiti, evo, da i vi po liniji opštine sagledavate i dalje, pa da vidimo šta bi se moglo onda tražiti po liniji, ne znam, Ministarstva zdravlja ili za Ministarstvo socijalnog ili u osnovu policije. Znači, sve su to razni segmenti koji bi, pa čak i recimo tema kao što je napraviti heliodrom, primjera radi, jer oni koji su dalje osigurani u Nemačkoj, oni imaju pravo da budu helikopterom prebačeni za hitnu situaciju ako niko hoće od svog lekara, recimo, u Nemačkoj. Znači, postoje te neke razne stvari, neke su jeftine, neke su manje, ali mislim da je važno da ti ljudi u dijaspori shvate da mi ovde, zapošljena sad mi, u smislu ovde povratnika, da i ovde ljudi razumeju da to nije baš isto neko ko ovde ima decu, što ste rekli sada malo pre, i neko ko sad dođe iz nekog Berlina ili iz bogatih zemalja ovde u neki seoce kome ceo život maštava se vrati, sad treba tu napraviti dopunsku infrastrukturu, da on bezbedno tu može dugo da uživa i da... Jer oni su ipak polustranci. Kao što i ovde stranci imaju malo posebne ambulante za strance, ali tako, imaju tu nekih stvari. Ne želim mi da budemo sad ekstra privilegovani, ali opet da se manje šta je
specifičnost. Evo recimo, ove starije zemlje koje imaju dugo dijasporu, recimo Grčka, samo u Atini ima 120.000 ljudi iz Australije, povratnika. To su ogromne cifre. Tako da je to stvarno jedna šansa. Evo baš je jedan u Skupštini rečeno da 3 milijarde evra to znači. Najveći deo tih doznaka nije što neko šalje ovdje, nego ovi koji se vratili pa dobijaju svoje penzije ili kao ja prihode i tako. Tako da je to jedna zanimljiva tema za produživanje. Ja bih upravo, sad kad smo došli do cifara, ja želim da poručim našim u dijaspori da su oni dobro došli ovde i da mi uopšte ne računamo na cifre, to su neke stvari koje dođu same po sebi, ali su prosto dobro došli ovde, jer je ovo njihova domovina kao i naša, tako da te uslove svakako treba obezbediti, navikli su na bolju organizaciju života, na neke bolje uslove, pogotovo kad su stariji u pitanju, znači na nama je ovde da se potrudimo da imaju i kulturni deo života i zastupljen i zdravstvo i pomoć i prosto da ne budu ovde usamljeni, da ne budu neko ko je izopšten, nego da budu deo ove sredine na najbolji mogući način, tako da, evo, dobro došli su. Mi će vas zamoliti, pošto ste toliko puta bili divan domaćin, jako jedna, realno govoreći, siromašna opština, ali ste bili toliko puta domaćin, svi naši aktivnosti, ja prošli put i izložba posvećena jevrejskoj dijaspori i raznim manifestacijama, pa ćemo zamoliti opet da budete domaćin vi i drugim predstavnicima opštine, za našu sledeću temu, baš ovu. Šta se da učiniti po liniji opština, po liniji mesnih zajednica, države, raznih ministarstava i to baš na primjeru jedne siromašnije opštine, jer to je realnost Srbije. Šta se tu da učiniti po raznim linijama kako bi se taj povratak pospešio i da bude, kako vam kažem, da bude sa što manje incidenata, jer, znate šta, kako neko želi, ali ako se pojavi učestvovno, recimo, 100 godišnje primjera opljačkani starci iz dijaspore, ne znam, nije ono što je inače statistički, mislim da nije uopšte više njih nego drugih, ali generalno jedna po jedna stvar pa se to da urediti, tim pre što završi ovo kao dokument, ispostavilo se da nauka je pokazala, to naš psihijatar, naša ministarka Zajer, to je baš zna, da prvi udar zaboravnosti, a kamo je demencija, zaboravi se taj drugi jezik. Tako da je noćna mora našima u dijaspori da završe u nekom nemačkom staračkom domu, jer neće znati ni vode da traže. Zato oni brzo umiru u tim domovima, zato i grade kuće ovde i žele da se vrate ipak svome jatu, a u Australiji se recimo grade domovi etnički, srpski, jevrejski i to, ali oni bi želi da se vraćaju ovde. Eto, još da svi koji su odavde otišli imaju želju da se vrate, tako da ne žele sigurno da završe u nemačkim domovima, austrijskim, tako da treba napraviti ovde ambijent da se svi vrate. Hvala još jedan put za svoju saradnju.